gusa twagutumye uje gusoma hari amahera baba barasigaje uduhe hari urabyumvise hari umuntu uza kumusaba urabyumva harabuze umuntu n'umwe afise amahera Ando masaka unikajandi farumasi rero atamera bifise urabyumvise rero ubwo n'umuntu uza kumusaba ayo ngora afite hajewe ya transfer yoze kuraho kwite rero umuraso ibitabo mwishika kwandika n'amafiri Hebuya ajyaza nizo myambiri we kiza kuyenda kiransabye cyari mwari ibyapa tinda babona ibamba naciye kwa mutaba ndabura n'ubu uzanye ngahe wewe wowe uzanye ngahe sata kundi nyene tesa leo mero kwa tele kindu ya witumra wewe witumra chumi witumra chumi senga bitane sinatanya batatere uza kuba kubahi nanje bataronka nanje ndonka byinshi bakaronka ndonka byinshi batabutse munemeye turanganya kita kumsa kuko wabitwisha uzanga abana zinyakwi ndavuga mvuga ngo nganza nitumbura ngangura ibitumbura 10 ubantu bagasimba abandi bagatwiga ngaza ndabaha aho niko bababwiye ara ntuyu muraza ko bakwenda mu rwego rw'isimbisha kwitwigisha ngaho kuwa bagiye kutuzanira ibitumbura ko ugiye kutuzanira ibitumbura ko amafaranga haya kwa pire urabona tuzanira ibitumbura by'igihumbi ibitumbura 10 what naji atwa mire imwe mu kabido urayibona ibintu bituzanira ayasiga utubyatsa arongera nuki Dufite kwari watibye none amafaranga asigaye sitakuha forma sitakuha muramira Nogia szkoku. It was at this moment he knew. Uma vamos fazer isso. none nyene wakamejeje nyene ntunaduhako N'abahako. erega natwe turasonza ntunze Nobara badakwiye kukuronka. nyene turabikwiriye Byafati mwarampaye. oya none wagomba duha ikirere Kisinda babona. Cyo nyama wazo. Nta no kumazina nababona jeyo. oya basi duheko Nabaheko. Akira. Bakabo akira. sha He fucked up. He fucked up. Hano mbona wash. Kashi. Yani nanda bikunda. It was at this moment he knew. Sasa nilikuwa mwingine. Ukora kwa. Nimaza kuvizana ngoda kwa tayo. Ukawa amaso yawe akaba yahegere akabona ivyo navuga kira. Urufuro mu maso. Uravyo nta kimwe nabonye uri seri? Kuna kimwe wabonye? kimwe nabonye kina kuna propaganda
on. Solamente. It was at this moment he knew. No A level. No A level. Fresh macho. Fresh. Kecil gue. Ipeti kutunete wewe. Jiran gue nggak ada mira biji. Ya lah. Ulat bi. Wah. Ya. Dia. Ya. Mbwira no. Oya. Uyo ntubitsi ko yanumutse. Yo. Kibuye ko kaji. Yo. Akaji. Kajiya. Reka twahinze aratwe yatwishyuhisha n'umugabo wa kanoni. Yo, nakavuga. Namwe ji hamwe. Yo. Byari bintu bikaze. Gute. Unauje utwica mani. Atwimijia unauje uzanya mapanga uje kutwica. Ahubwo nyene. Bali wewe atwimijia wewe unauje kutwica mani. Atakwica wewe ku just dim. Na jeseni. Umuntu wese azi icyo yakoze kuko je umuntu wese icyo yakoze nizwa kumuca itusi umuntu wese atugaya ndiri ibitumbura byanje ni byiza nabonye ivuga kiri kare rero uwari we wese biramenyekana.
oya je gusa ndakekeranya ndakeke nshobora kuba nkekeranya kekeranya nde oya ntawe mvuze umuntu wese azi ko yandiriye ibitumbura byanje yizana hawari harabuze n'umwe Ni jewe. nawe wamukoze usiga ujya n'ibitumbura by'iwanje wewe Reka. Ari mbashonje. bwiza n'ibitumbura byanje binya cyane ndagushitse usubinyere nje nta burobo Nkirabita. ibitumbura byanje biri ndababwira ko dufite ibisuma abonye nubwo n'ibintu yabyibye hari umuntu yiba akarubiro nawe ndabizi Nese ayishonje. niwe wiba nta kindi jya nicyo kintu jya ndabizi nicyo kiba ibitumbura byanje biri akubwira uvukana Ayishonje. reka nakubwiye uvuga amazina abwiye nakubwiye wicare ibitumbura byanje wabiriye ubundi wabitoye uburundi ko byari ibitumbura 10 wabishyize hehe warushobora wakuruze no kwitorekera cyangwa yiryamiye wabonye igisuma ninde hari n'abasoma dutura turera ntabone yiyagiriye oya nta muntu yaba yiyagira ntabonye none ngahari muri mwese ninde azi ko yanyweye ji wanje nibiki hiyo wakugira hiyo wewe ugira hiyo iyo mbona nuko muvugura upfa gusa hari umuntu rimwe iciye wifise amaboko naringiye muri toilette ngiye gusohoka ngenda ijyane muragwa wa Manuel murabyumva ntabwo rufa je shaka oya nta muntu yamwiciye nta muntu yabikora ibyo nta muntu yabikora ibyo hawaye mwe nta muntu yamwishe hiyo mufiri hayo wana wewe hayo wana wewe usabona gutura ntabwo ushaka vitumbo wagisuma hayo wana wewe ji mwana oya nta muntu hayo wana akarafyina niyo pa wazanye no kwikoresha sikuka bunye si jewe si wewe mwana baja mfane ni jewe mfane si jewe ni jewe nakoga babarira mfane babarira fuka magara Mubabarire. n'abange Oya mubabarire. ego muvandi wenda kwemera ntabwo nababwiye nuko nagwaye ko sinakubwiye iminsi y'igisuma 40 yashitse mbariye ku muvandi ko twazongeye byinshi igisuma iyo gifashwe ntabwo kubabarirwa kubwira muvandi kugiye kunyica na Yesu kumusaba nawe ntakitsa ko kubabarira kubaranyini No level.